Василина Васильевна ытык эбе түмсү салаячыта бу бегини Ксенияны, Мигин, Марфаны, Сафронова Татьяна Сафроновна ден народ эмчетигер илжасырытта. Кини коллекционер бит, онна новемология ден үрәгә кие дөрүбетегәр дөрүбете кайда тупсарыгар таракатар бит, оны үрәтен кие кайда новемологическая таблицаны аган дөрүбетен тупсарган карактарын көндөрөн сөпти. Оны Василина Васильевна хашүдүгү дөтө. Төбияка үрәтерин салгы үрәнәне биккене картак бутына кепсеттак битене. Хашүдү бат Татьяна Сафроновна ула уруккаттан үетин токкары бу народ эмтитинен нурокка сакажонугар элбак тухана калбыт. Ол түмүгүнен бу кинека сакалы балганы тутан билекте биттер. Аны манан даганы көстөр кини сырылак үлетин жоңго тухата кайдак. Бу түмүктенен тур онны бегеме хижамыт. Бияқеме туалата, жоңға дағаны білеген үлелен туалы тұруға бабалаган. Әлбәққа манна саңаға өрінектері, манна алғыста болар, әмтәні. Қаз бейді әбе, қаз бейді ие, бәйтін жек әргені, чуғас жонларун, сақалы көріннен, сақалы неманнан, кенілер саналарын көті көргі, алғыстылы етерге, новемология, таблицатынан атомдарын көндөрен эмтирге бу Сафронова Татьяна Сафроновнаттан келен үренекетін сөп эбит. Кені Крупская сүрбе 2 дроп 1 хин үлелерігер условия терилибиттер эбитти тутаатчылар кенеқа мақталарын белейтін босыққа балаған тутан бейбиттер көрдігіт 2 жастан турар. Bir ötte kotugu народтар урахалара bir ötte сақалы. Аны туран бу кине коллекционер бит. Арас сылгыбы